donc Cheikh Sal Fawzani ya hakili jigi samaya dontoro jamana jamu bambali mimbe jamana kuna dante menendo de salaya de rokoi anye salli ke komi daga mbonda de anka dobo ala koi jamu be ke me darura gele wodi atuma tuma misal Fawzani nyinen kara ko do be jamu ke ko ba fo ko jamu ye sunna de akolla ako jamu te sunna ako jamu ye ruqasu de jamu te sunna de ako aqasru fi safari ni be tamala ka dobo sallila o de sunna me jamu te sunna de jamu ye ruqasa de nin fiqi de famulente mo bolo nulu ya hadisa ye drobe barake nay famutu bolo jamu te sunna de jamu ye ruqasa de mana nit de gunnana noya dirawma aka jamu ke ani jamu ye sunna de wakati be anka ke otede uruqasa de nit de gunnana noya dirawma de gun ka boaka e ka hadisa la jeke eska ciden ko jamu ye sunna hadisa la jeke buna baska hadisa min bena ko ciden ye salli fana la sara fara nyogonka aye e wa futuri sa ko fara nyogonka bo banate ha siranyate uko mundo akon li annahu sunnatu ode fora li alla nyuharija ummatahu uko buna basala ne ciden ye jamu ke banate siranyate aye jamu ke mun kama est-ce que buna basa ke ko aye jamu ke parce que sunna do est-ce que ode fora ako aye jamu ke puru kadagum bo akam mantonka li alla nyuharija ummatahu puru akam mantonka nadegu akan nin famu de jamu te sunna parce que alimami chaman be sisa ubenin jamu bambale mina ni jamu fo na e siden ka sunna de jamu esa harisa sahalen de bala siden ka sunna de jamu akolosi de uruqasa de jamu ye sunnate sunna ye qasru de ka dobo sallila tamala de sunna me jamu ye uruqasa de sunnate tuma buna bas nyinin ka munna siden ye jamu ka kolli Allah nyo har jamu mataw ama fo parce que sunna de ako puru ka dagumbo akan mantonka o da to bibun baz tumami anyinen karanne hadisa la firan fansirila ako cide majamu inke gansate koni ko do de tumbe ako o jamu cide ma fu gansate ko do de tumbe buna basa mode fo sino ko do koni tumbe cide nye jamu ke oka o da to buna basa ko li Allah nyo harija ummatahu dagun do de tumbe jamu kera odeka dagoy ma fode alaka hakkin mandam